Anđeo i Demon. Dakle, pozivamo Mariju i Anicu da nam se predstave u svojoj koreografiji, dok naše disco dancerke dobiju svoje medalje. Aplauz još jednom za njih. Hvala vam. A mi sada gledamo, dakle, Mariju i Anicu, koreografija Anđeo i Demon. Hvala lepo. Dakle, vidjeli smo Mariju Lazić i Anicu Jovanović, Okidoki Loznica, Anđeo i Demon, Liga budućih šampiona, show dance duo odrasli. Hvala lepo. U kategoriji jedno obavještenje, disco dance solo juniorke, evo rezultat.